ali u zajednici sa Hristom može da se preobrazimo u čudesne likove. Pokajanje je tajna preobraženja. Pokajanje je velike razbojnike, pretvarao u čudesne svetitelje. Bludnike, u čiste krinove. Pogašljive ljude u silne ispovjednike. Obične, proste ljude u bogoslove i bogovidice. Tako da to treba nekako da nam bude izazovno, jer kad uđeš u proces pokajanja ti si ušao takav kakav jesi. I to je vrlo važno da uđeš baš takav kakav jesi. A šta će pokajanje uraditi od tebe? To samo Bog zna. Kada razvijete naše potencijale, razumijete? Samo Bog zna šta će biti od nas. Pa da vidimo. A naše je malo da se potrudimo. Na kraju krajeva vidite, Gospod nas je prizvao iz nebića u biće, pa nisi ti birao sebe kakav ćeš biti, pri stvaranju, ni kad ćeš se roditi, ni gdje ćeš živjeti. Tu si ipak se Bog pitao. Pa i u procesu pokajanja naše je da krenemo ka njemu, da se otvorimo prema njemu, a šta će se desiti sa nama kroz to zajedničarenje sa njim, vidjet ćemo, ali promjene će sigurno biti velike. Pokajanje rađa bogove po blagodati.